kaisa KWTAL notification tubuwi phaipika norongni bwskango hanyo hai omo tamni notification hingke ONGC ni through tui nadi o notification ni date hingke 27/04/2022 tai last date bo rijak tongo oro last date hingke 15 May 2022 means May mas ni 15 tarik jora last date omo ni apply khaijangnai puila chung saimalani omo tamni notification hingke omo apprentice training ni bagui ONGC o apprentice training tamongke omo ONGC ni through tui training rejangnai tei beton bo rejangnai training ni bising no omo actually job ya omo kaisa training ni ONGC ni through tui omo training rejangnai sabo riman hingke oro chung jotono details ke nalainai hingke aboni sikang joto bayap songno kisa koijao tini no chini channel ni video no first nogui tongkha hingke kisa bell icon chini subscribe khairidi tai like share khairidi logo no chini channel lo KWTAL video rajak hangke nugui manna bagui tai tabuk tam job ni form fill up choli tong norok abobo serial wise ke naimano chini channel ni playlist o habai playlist o line ke tongo aro tam form fill up choli tong tabuk KWTAL job tai o video ni tolao bo description box o link rajak tongnai aro habai bo naimano norok hingke phaidi omno channel ni sinai se thajingon saka mo tamni hingke apprentice training ni bagui oro India o joto state no tongo seat haibna jang chini Tripura ni simi nalainai Tripura o koita seat tong tam seat tong eko Agartala Tripura o naidi koita post tong 16 ta post tong number 1 hingke account executive koita seat tong 10 ta seat tongo number 2 office assistant omge 20 ta seat tongo 3 number o secretariat assistant ITI khaijak 10 ta tongo oro norok naimano tebo naidi draftsman civil electrician electronic mechanic fitter oro post number rajak tongo norok kaham ke naimano details ke mechanic diesel mechanic motor vehicle surveyor welder electrical electronics mechanical total tongo Tripura o 178 ta hingke omorong ni bagai tam qualification nang sung abo nalainai details ke naidi tolao goro sajak tongo form fill up ni date hingke 27 tarik April ni simi 15 tarik May jorangnai form fill up bo website o naidi ko www.ongc.apprentices.ongc.co.in o website habai norok form fill up ma khainai jekhane musungai rok age criteria hingke minimum 18 bochor ni simi maximum hingke 24 years min 24 bochor jora tei wano kokya ST SC rok ni bagui hingke 5 years relaxation tongnai means 29 bochor jora tei rimannai ST SC rok hingke tei physical handicap rok ni bagui hingke 15 years relaxation tongnai naidi qualification nalinai chung je number 1 o account executive tongmani omoni bagui tamo qualification nang bachelor of degree graduation in commerce BCom khaijak hingke nongo jekono university jekono college o number 1 paikha number 2 hingke office assistant bagui tamo qualification nang hingke naidi bachelor of degree graduation in BA khaijak hingke nongo simple BA tei BBA khaijak hingke bo ongo number 3 o secretarial assistant omo hingke ITI o stenography khaijakna nangnai English o tei secretarial practice khaijakna nangnai number 4 computer operator programming assistant ni bagui tamo ITI o Kupa trade khaijakna nangnai course tei number 5 draftsman bagui civil ITI o draftsman trade khaijakna nangnai electrician hingke ITI o electrician khaijakna nangnai omo hingke electronics mechanic ITI o electronics mechanic khaijakna nangnai fitter ITI o fitter khaijakna nangnai 9 number instrument mechanic ITI o instrument mechanic course khaijakna nangnai information communication technology system ombo ITI o khaijakna nangnai taitam number 11 laboratory assistant chemical plant omo hingke qualification tamo BSc with PCM PCBO BSc hingke nongo omo eba khe ITI o lab assistant trade khaijakna nangnai mechanics ITI o mechanics trade khaijakna nangnai omorok naidi jotono tongo omorok jotono ITI o khaijakna nangnai oro rojak line ke norok details ke naimano tei surveyor rok bo ITI khaijakna nangnai tei naidi 20 number jora jotono ITI o khaijakna nangnai welder rok surveyor rok
tei 21 ni simna civil computer science electronics telecommunication electrical electronics instrumentation mechanical omoro hingke diploma khaijakna nangnai engineering diploma government recognized university or institute hingke oro je important ke naijoro o training ni duration busuk 12 month ni bagai means 1 year ni bagai hingke tei stipend bo mannai o training khaiman loge no stipend bo mannai monthly per month ke naiji je graduate apprentice BA BCom BSc BBA khaijak rok hingke 9000 ke per month mannai tei trade je ITI o khaijak course borok ni bagai hingke 1 year ITI khaijak rok hingke 7700 ke mannai 2 year ITI khaijak rok hingke 8050 ke mannai tei diploma course khaijak rok hingke 8000 ke mannai hingke tei TADA rok rwjaklak hinchao oro nang thangmani phaimani aboni rang rok tei omoni selection process hingke exam nai qualifying exam oro je merit list ke ongkhormani aboni through tei select khaijaknai sabsao mannai tei oro important point kaisa purnai naidi oro tamsaka ONGC shall have no obligation to offer regular employment to apprentice during or after the completion of apprentice period. After successful completion of apprentice period, candidates shall be relieved from the respective work area. Tamsaka oro ONGC kuno offer regular job ni bagai means o apprentice khaitong furai ba ke paibo borok job rwnai hinai kuno sagla kincho offer rwgla kincho o training ni bisingtwi haipano ulo recruitment rok bungphoro hingke borok preference hingke oborong training o apprentice training rwjak rokno preference rwkungnai je candidate rwnai borok kaisa post ni bagui ni rwmana hincho o jaga hingke kaini kaitham post ni bagui rwkha hingke reject wngnai hincho tei o form fill up khainani bagui color photograph nangnai bini size hingke 20 to 50 KB ni bisingo ongna nangnai JPG format o bai ke form fill up khainani naidi oro thasingko saka o website o www.ongcapprentices.ongc.co.in hingke bufron chiming form fill up chengnai hingke 27 April ni simi 15 May jora hingke oro saka selection ongmani ulo document verification rok ongnai aboni ulo joining rwmannai original documents rok verification ongnai oro important date rwjak tongo advertisement ongkhorman to 27 April o hingke last date hingke 15 May 2022 jora result hingke 23rd May o ongkhornai tei omoni posting rok hingke naidi Agartala Tripura ni hingke West Tripura North Tripura joto jaga joto district on tongo aswng nongkha omoni saklaimung joto bai absongna belai kheno hambai khalogoi naitongmani bagai tin channel ni video no first nogoi tongkha hingke kisa bell icon chwnai subscribe khairidi tei share bo khairidi।